हाय गुड मॉर्निंग केमती अच्छे समस्ते मत बहुत भल अच्छी आपमती अच्छा सकाଳେ सकाଳେ ଆଜି ସକାଳେ ସକାଳେ ଭାବିଛନ୍ତି ମାନେ ଦୁଇଟା ନେପାଳୀ ଝିଅ ଆସିକି ମୋ ରୁମ୍ରେ ପଶିଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ରୁମ୍ ମାଲିକର ଘର ସେଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଶିଗଲେ। ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ପୁରା ଡରିଗଲି। କହୁଥିଲେ ଦେଖି, ମୁଁ କହିଲି ସେ ରୁମ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପାଣି ପୁରାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖି ସେଠି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କିଏ ରୁମ୍କୁ ପଶି ଆସିଲେ, ପୁରା ଡରିଗନି। ଦୁଇଟା ନେପାଳୀ ଝିଅ ରୁମ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ ତ ଆମର ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ପଳେଇଲେ ଆଉ। ମାନେ ସେ ସିନ୍ଟା ଦେଖିଲି ମୋତେ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି ଆଉ। ଏବେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି, ସେ ସବୁ ତ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଲଞ୍ଚରେ ଆମ୍ବ କାଟୁଛି। ଆମ୍ବ ଖଟା କରିବି, ଭାତ କରିବି, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବି ଆଉ। आखिरे मनीष तो दुनिया को देखे, हाथ अंगुली धरी बाट जाए सीखे। आखिरे मनीष तो दुनिया को देखे, हाथ अंगुली धरी बाट जाए सीखे। डाकले थाए स्वर्ग सुख, पड़े पोछे जीवन दुख। खोजिथिले खोजित भांगिथिले गढ़ी दब, अली कले सहुथि। स्वर्ग सुख पड़े पोछे जीवन दुख। खोजिथिले खोजित भांगिथिले गढ़ी दब, अली कले सहुथिब। धूली छाड़ी दौथिब। हाथ अंगुली धरी बाट जाए सीखे। आखिरे मनीष तो दुनिया को देखे, हाथ अंगुली धरी बाट जाए सीखे। डाकले थाए स्वर्ग सुख, पड़े पोछे जीवन दुख। खोजिथिले खोजित भांगिथिले गढ़ी दब, अली कले सहुथिब। धूली छाड़ी दौथिब। पण तोरी लुहा पोछि ओठे सत दुनिया को देखे, हाथ अंगुली धरी बाट जाए सीखे। आखिरे मनीष तो दुनिया को देखे, हाथ अंगुली धरी बाट जाए सीखे। डाकले थाए स्वर्ग सुख, पड़े पोछे जीवन दुख। खोजिथिले खोजित भांगिथिले गढ़ी दब, अली कले सहुथिब। धूली छाड़ी दौथिब। पण तोरी लुहा पोछि ओठे हस दब।
दुनिया को देखे हाथ अंगुली धरी बाट चली शिखे आखिरे मनीष तो दुनिया को देखे हाथ अंगुली धरी बाट चली शिखे ताकुले थाए स्वर्ग सुख बड़े पोछे जीवन दुख हजिथिले खचित भांगिथिले गढ़ी दब अली कले सहुथिब धूली छाड़ी दउथिब पणतरे लुह पोछि ओठे हसदा आखिरे मनीष तो दुनिया को देखे हाथ अंगुली धरी ଏବେ ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାତି ହେଇଛି ନା ତ ଦୋକାନ କରିକି ଆସିଲେ ସେ ହଉ ସେ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ଏବେ ଟିକେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣୁନି ସେ ତାପରେ ବସିଛି ମୋବାଇଲ ଚାଟିଂ କରୁଥିବ ନହେଲେ ଗପୁଥିବ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଚିକେନ କେତେ ଆଣିଥିଲ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି କିଛି ଆଉ କହିନେ ତମେ ମାର୍କେଟକୁ ପଇସା ତମେ ଦେବ ମୋତେ ଆଜି କହିନେ ମାନେ ତମେ ଦେଇ ଆସିବ ମୁଁ ତ ଏବେ ଚେକ୍ କରିବାରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଆସୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବି ମୁଁ କହିବି ମୋତେ କହୁନାହିଁ କିଛି ଦେଖି ଏବେ ସିନା ଚିକେନ ଦେଖିବାରୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବନି ମୋ କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇବ ମୁଁ କହିଲି ଚିକେନ ତମେ ଆଣିଛ କହିନାନି ପଇସା ଦେଇଛ କେତେ କିଲୋ ଆଣିଥିଲ କାଲି ଦେବି ଆଉ କାଲି ଦେବି ବୋଲି କହିଛି ଏବେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ପରା ସେ ଏଇଟା ମୁଁ आखिरे मनीष तो दुनिया को देखे हाथ अंगुली धरी बाट चली शिखे आखिरे मनीष तो दुनिया को देखे हाथ अंगुली धरी बाट चली शिखे ताकुले थाए स्वर्ग सुख बड़े पोछे जीवन दुख हजिथिले खचित भांगिथिले गढ़ी दब अली कले सहुथिब धूली छाड़ी दउथिब पणतरे लुह पोछि ओठे हसदा नाइट ड्यूटी যাচ্ছে नाइट ड्यूटी ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେମିତି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିଛି ଦେଖିନେଲେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏତେ ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ମାନେ 30 ମିନିଟ୍ ହେବ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେଇପଟେ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ସେ କ'ଣ ନେବ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଏଟା ନାହିଁ ଦୋକାନରେ ନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଜାଣି ପଳେଇଛି କି ନା ଅଛି କିଏ ଜାଣି ତାର କ'ଣ ହେବ ନ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛି କ'ଣ ନେବ ନା ମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛି କ'ଣ ନେବ ନା ନେବ ସେଦିନ ଏଇ ଝିଅ